Evo, tu smo pa zdaj na vrtu te hiše, najem apartman in tule je skala, oziroma kala roža. Malo bom šel zdaj tule okolo pokazati, kje in kaj. No, tule je za poletje za peči. Vrt, terasa, evo, avokado, breskve, evo. Pa limone. Ja, čakaj, škrlepe se mi zdijo. Ja, bojo kar. Evo. No, evkaliptus, drevesa in vrt. No, to je pa najina terasa. Zvonci mora biti. No, tu imamo pa kar avokado. Raste. Evo, slovenska in čilenska zastava. Za perilo obešati. Evo. Tule je pa verjetno nekje Pavlinči. Kuhna. Where you are? Pavlinči. Zdravo, kako si? Dobro. Dobro, no, super. Kosilo. Kosilo? Pripravljamo kosilo, super. Let's go inside to show where we are living. To je najna, bi rekel, neka dnevna soba. Računalniki, pa stvari za učiti, to je kuhna. To je neki prostor za shrambo. No, to je bajk, pa taka, bi rekel, šarnica, tam je še en prostor za športne stvari. No, to je tako velik prostor. Tu smo naredili kolaž, te slikice, seveda. TV, vhod na teraso. To je kar velik prostor. Tule noter je ena tehtarnica. Tule je en prostor za goste. No, tule je pa spalnica. Ješ na teraso tudi. Tako. Evo. Slikca. Bi rekel tu človek. Walk-in closet. Omara, oziroma bi rekel prostor za coce. Omara. To je to. To je. Zdravo. Spalnica. Idete v leto. Bana, tuš. Tako. No, tu je pa še en prostor. Še za goste toaleta, tuš in še en norc. No, in to je to. Evo. To smo mi dva. Bil. Evo. In terasa. Ja, pa seveda ptički, ki jih je naredila Gordana. Ja, super. Evo. Lep pozdrav v Slovenijo. Se vidimo naslednjič.